Siya naik na barang, apalagi siya tanong ni galang, lobi-lobi siya namora ni baginda marmon ipon, narubaya siya si maningin, tingganin ang bayanan ni portamo, kung madalat kami mandungkon, daligkanin ang moto ni Parlohan. Magkailan itong alautot, putus madaldal pipiyan mo. Ang katinang jari sa pulunod, ang alangan madungda sa utot, donog para sa maulian. Muda ditatap dan ditailiyon, dolang ulang na lobi, si pas-pas nambur dia naman, apalagi anak porumaya mungun, Indusian tanong ni Maren, mamanjang na mo po kapungan, nasukunjong ulang bayanin tayo, at kaya na puro na pusang kumungan, sumuni na siya tanong ay kuni, mamanjang malungun marmunan, siya kupda siyan bayanan tulong,
sampai maunda tusan hari dia musudai ng anak corona nasa tukumane baya sa tangi na magkubalo si maulaon ileo ng karon ang aule ileo na Masuk balik tuan hati jumpa no mencari tulung sungguh patung pada di kupiran tadi mun sedih dan usia lebat orang suon memundai nak lawas dan sudah hati mandoko ni orang suon ide olang
Sidalian Muyudalaos Paradiano Namun Madaon Kasihan Kadaon Somoni Bayana Muradina Puneo Siana Legalanga Torano Moras Domanale Motina Sinatano Isio Manijano Madapatidoano Nodon Bayana Namulo Pamidoano Ileona Karona
Isaliuna Kuti Bayona Saratu Sambilan Alipulun Saratu Sambilan Ulun Urbatu Kunin Tujulun Udalong Kanami Dalilun Kami Domatu Bakaratulun Turadani anak guru disut bayang ulun angkat boleh jari satu dua lima hitungan namun masa mula si joloman dulu apa kayong galaksi bang hidup tutulong kahuwaran tulun dulang isiso pada dulu daun tolong daun doa dulu syukur torot torot dulu kembangan anak korusi dulu sangape anak koru bayang usahamu sangape anak koru lumon udah pola dan apa sadamu tidak mola makanan dan sokong apalagi siat para tomaun namora di baginda mamaman dinamora dani bayo angin namanam pada sobaya mangunang sangapi manguduk soalay baginda sumuni
enamorado como niyan na maranaw kita tadabayan ngaran na didoman pingawasan Hindu di este na sa dalawang kusukon di este sa dalawang kusukon madugdaro maroman sona napatigaw ang iyasman lupa sa bayan apalagi siya to namorada ni Sultan Bangun sumunin na siya tanong inuwan namorada ni Sultan sa'yo patuwan madunduhon di bayan uluwan napatumong kahit ako sumunin
Jungjung gadis si marsayang na diyong gusti ang inalungon na damo nilang lampang sayang ang kodong sifat na nataralokon sumunin na mora nitong kulang ito siya ni Unterulang madungo bayan tukano ni kulangan napati daot kulong aleniroang sumuni bayan na siyan marin mapanjang lumarubat sonan apalagi yun siyan si Terurat lirik bayan ni Tanoy Terurat namura nitong kuwalibangan inamura nitong kuwalibangan manung darutong tanong ulangan kung manatang ibayan niyan dumandong sa rito apalagi siya tanong taksasawon namura nitong uuluan na napuso tingnan doon lumanlungo ni Roman namandag tila bayabo na niyalang kupanak sinikuman kung may sinilapuran mo lobi-lobi na tinggalan ni Kulangan namura ni Kamaraja dan Tuhan namambuto na urang nalobi ibagaso ng amaran Tuhan ideo ng karoon ng aulideo manadua siya leman tugug doon tudak panaturan ingan nasa lupat sa indigin namang kumalo siya ni unahon uno malidog si manuhon ituruturo na niya ng mayagon sumuni mo sinabi sa araw nadabi mayabulo para patut malalot tutan diyamon nadabi ot kubaya para ratot si dalian laos malaliyan udah mulangkut siya nanay kananggang dahuras lumasiyan kami ileo lang karoon ang auli ileo lang oras
ได้ยินได้ยินได้